دي $100 اهي بتاعتك مش بتاعتي، صح؟ حلو قوي. تعالي بقى اقول لك انا المرايه دي بتعمل ايه. احنا هنعمل حاجه بسيطه الاول كده. كل اللي انا هعمله ان انا مجرد ما بمسك $100 دي قدام المرايه بتاعت انا، اقول لها بومبو بس بيقول لك عايزك اي حاجه تتحط قدامك تطبعيها. زي ايه؟ همسك $100 مجرد ما احطها كده تطبع واحده تاني زيها. لا بقى، لا ما تهزرش. طب استني تعالي نعملها تاني عشان الناس، انا عارف الناس هتقول لك يا عم لا ده كان مخبيها في ايديه. تاني لا ايدي والله فاضيه اهي، بجد مفيش حاجه في ايديه. ايدي فاضيه اهي. تاني 2 اهم مش واحده. مجرد برضو قدام المرايه ما اقول لها اطبعي لي اللي هتشوفيه هتلاقيها في ثواني. يا امي ما تهزرش. طبعت عملتها ازاي؟ اللي عملناه لا ما تهزرش بجد. حقيقيين على فكره. يلا عملها ازاي دي؟ تيجي نعملها تاني، نعملها اخر مره بقى عشان الناس ايه برضو ما تقولش. لا ما انت ما تقولش انت حاجة. هتطلع قد دول، قد دول. هنطلع قد دول بالظبط. ركزي.